Digal Zorbares Maiet Tayyip nivîskar û yek ji damezênerên pertûxaneya Bedirxaniyan ji Duhokê vê bijare gotûbêj dikin. Perez Maiet Tayyip tu bi xêr hatî, roj baş. Yani sedem çi ne ku yek ji navendên giringên zanistî li parêzgeha Duhokê pertûxaneya Bedirxaniyan bi vî awayî bi ber damaye û kar çi ne, sedem çi ne? بله گلی سپاس سلاو بو اوه بو بینرین هجرین تلفزیونا کردستان 24 پراستی اف پرتوی خانه ام زانین که سالا نافبرا نوتو دوی حتی 2003 یل ریک خراوین خیرخازین مروف پرورانه کردستان کار دکر هندک شوانا بجین ریک خراوین هوارهاتنه بونه هندک جیت ورار کرنه بوینه یعنی دیاکونیا سویدی ایک شوان ریخرا بو کو کاره که گله باش بیاوه ورار کرنا مروایتی دا کار کریه جبر کو از سویده بومه و برپرس ریخرا و دیاکونیا جی کردک بو کردک باکور بو فردا توران او جی سویده هات بو هلبت ادی دوستی نیامه هبو جاره که گوتی چه پیوستی هیا که ام اوه بکین بود دهوکی بکین پاره که بو مهاتی مو گوتی والله پرتوی خانه اک بیتویه جبر که پراستی جی پرتوی خانه دهوکی پرتوی خانه اکا بی سروبر بود آواهی یکی و بون یکی اون بو کسی ندزانی هیا آن نه ادی اف نقشه جی پرتوی خانه اک همان و دیزاینه سرکیترین بجین جهدا سویده هیا و او جی ستاد بیبلیوتیکه جبوی جی دنگ ودا پراستی و ناوی جی اجی اکشواب ما پیشنیار کرد من گوتی بلا ناوی بدرخانیان بش برکو مالا بدرخانیان شمقداد مدحت بدرخانی جلادت بدرخان کامیران بدرخان سریا بدرخان عبدالرزاق بدرخان بله کاک مایت پراستی اوه دسپیک بله اگر بیا سر بر سوا پرسامه سر پرسیارته بله اوادی از دزانم پراستی یعنی ادی او اداره بس تشتکل کردستان یه بویا یه بلا و آنجی وک نریته کی ام وقتی تشتکی چیت کین ام چاوه خونا دینه ادی دیو ساحلین هندی که ماسیل چیبن حتی دیهتا آستکی کدومایی که ام بجین وید پرفینین مخابن يعني أبا وكيم الدسبيك جي بحث كري بجين ريخراوك بياني بوما آوا كريا وأمنشين ويب باريزين يعني كماسية كبراستي تبيا أبا أركي باريزجهية أركي حكمتية كو نهلت أف آواهية حرفتنو بيتا نيجان كرن باشه کاغ ما يتقوت أبا أركي باريزجهية أركي حكومتية كل بردانه هلن چاويوان به پرتوخانه بیتن جناب و یکش دامزنرین پرتوخانه بدرخانیانه وقت آماجه پیکر و او گلو گازنده و روشا پرتوخانه گهاندیه پارێزگار دهو که چون او سرباری پارێزگار نویسکار ادیب یعنی و بحثگیریه کو اول روشا به پرتوخانه و ناونده هویا گرنگ زانستیه دهو که خریکه دید برداده چیتن توزانی از وکیل بجن هنگه بحکم مل پارێزگه جی کارت کر از تیدا بوم نقشه دانانا و پرتوخانه دا لی وکیدی از چه تیکلیامت گل و پرتوخانه نینه یعنی نه از کارمند و بویمه نه از ریوبری و بویمه پرتوخانه ریوبریه که او ریوبری سرپ وزارت که و او ریوبری بجیم سر ریوبریه که گشتی و هیا یعنی او پراستیجی ده ارکیوانا بتن کد گل پارێزگهی آن گل وزارت باغون که ماسیت کد آواهی دهنه بگهی نوانا و او که ماسی بهنه چاره سرکرن یعنی من چه پیوندی و پرتوخانه دانی نجبلی دسپیک آوا کرناوی استعدا بویمه بجین ناو جی پیشنیارامه بویه لی پشتی اینگه ریوبر باشه کاک مایت او سر ملی ریوبریا پرتوخانه کاک مایت اگر حوصا بچیتن یعنی حکومت آوره که لیوانه دادن لانین شورشی آوره که جیوانه دن
يعني ئاستێ مەترسیاوێ دچە ئازدایە هەتا چەندێکێ دن يعني تشتێک نامینی بناوێ پەرتوخانەیە یان ئەو ناو و نیشانێت di nava pertûxaneyê da dibin mertisê dane. Tu zanî hekî em nike wekî min jî raportê da dîtî û me gulê bû hekî em nike çareser bikein dê sanahîtir bi ji ku piştî 2 sal dî yan 3 sal dî çareser bikein. Ji xwe eger heriv ew rastî jî dekê masiyeka mezin bid bo parêzgeha dihokê بۆ حکومەتە هەرێما کوردستانê ku bêjin rêxiraveeka biyanî welatekî biyanî pare dayîne ew avahî ava kiriye û me neparastiye heriftiye. Yani ew dê dengvedaneka kirêt hebit ji bo wê jî ez hêvîdarim parêzgeha dihokê îdara parêzgeha dihokê hikûmeta herêma Kurdistanê çareyekê lê biket nike jî bêjîn dê kojmekê negelek mezin hête çareserkirin yani nîjenkirina wê ne zehmet e lê herifetin hingê wî wextî êdî pêwîst nakit tiştekî bêtekirin û em baş bizanîn jî kitêbxane rast e enike xelk bêjitin wextê kitêbê çûyî kitêb nayêne xwandin lê kitêbxane cihê çalakiyan e yani wextê destpêkê danayî sadana bû ku قوتابî zarok yet medresê biçine wêrê li wêrê mamosta bû çîroka bixînetin bû babetekî behs ket kitêbxane bixwe bêjîn gelek cara çalakiyê edebî hene wekî îmzakirina kitêba yani çi behane nîne em pêlîn ew avahiyê ciwan ew avahiyê wisa gireng û kitêbxaneyek têde erşîfê vî bajarî têde ye zakîra vî bajeriye em pêlîn xirab bibit yan ji bin biçitin ji bo wê em hêvîdarîn hikûmet xwe lê bikete xudan hêvîdarên piştî wê gotûbêja min û te kak mayet îtir li anên şûlejê xwe lê bikin xwedî û awrekê jê vedin û bikarbin nûjen bikin eve ji metirsiyê qurtar bikin. Spas berêz Maiya Tayyib nivîskar û yek ji damezînerên pertûxaneya Bedirxaniyan ji Dûkê mêvanê me bû gelekî spas.